Eh, eh, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aye Jali, ondel-ondel kece yang paling mere. Nah, sekarang kita ngaji nih ya, tapi sebelumnya kita baca doa dulu sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita ngaji huruf to dan huruf zo. To, zo. Kalau zo ada titiknya. Zo, a, to, zo, a, to. Ba, to, zo, ba, to, zo. Lanjut sampingnya ada zo, ha, za, zo, ha, za. Oke, di bawahnya ada sa, do, zo, sa, do, zo. Oke, da, so, do, da, so, do. Oke, sampingnya ada to, ha, za, to, ha, za. Oke, di bawahnya sya, a, zo, sya, a, zo, sa, ro, so, sa, ro, so. Oke, za, kho, to, za, kho, to. Di bawahnya ada huruf sa, ro, do, sa, ro, do. Za, kho, do, za, kho, do. Oke. Ta, do, zo, ta, do, zo. Oke, di bawahnya ada so, da, sya, so, da, sya, kho, to, do, kho, to, do. Oke, sampingnya ada sya, to, zo, sya, to, zo. Oke, di bawahnya terakhir a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo. Terakhir nih, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, do. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelar juga kita ngajinya. Aduh, gimana? Mudah-mudahan pada paham, tapi jangan cuma paham, diamalin biar nanti bisa bernilai ibadah. Nah, buat teman-teman jangan lupa pada subscribe video unik channel biar bisa ngelongokin belajaran Iqra. Nah, mungkin ini aja dari Aye Jali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.